ngaba kwazi ngoba umntana wami wasuka isiya kulwana ngale emzini wakhe kuyabatshela ngaye endinga igweni usukuma jaha ha wabuya emzini wakho kazange ebezomdinga wabuya ezokhuluma ukuthi sebenokucabacabana emzini wakhe uthe setsho njalo ngathi mina yena ungaphi wathi ukhona ekhaya ngathi hamba nini ke liyebuya lonke ngizokuzwa ukuthi ukucabana kwenu kusukela wabebuyela ke lwana uthe sezobuya wabuya sesithi naye kade bebuya bonke kodwa ke sesuke banzwekana endleleni ngathi mina uthi ungaphi wathi hayi uthi ke ungaphi ka ngikhombela kodwa siyafonela ngathi hayi nxa lifonela umfonele ke libuye lonke inamba zayo ziyangena mntwana ba ziyangena inamba zayo ngaleso sikhathi sezingena la ngazogcina khona kuzo kulapha sangena kulamalanga singana sangena manje lizamthola njani umntwana siyamfuna idalela lina seliyancedisana sukumanyoni seliyancedisuma lokusa labo mali makhe seliyancedisana simfuna lapha edalela ukuze sigqibe indaba kaDlamlomo ye Bamsore mama. Dare rino ratirika. Ndire vanhu vatema. Tinofanirwa kuti tiite chivanhu chakakwana kana tichida kubatsirana sezvo kuroorana kwacho kuri kwechivanhu. Ava maonero angu mama. Kana vachida kuti vana sekuru vava vabatsire kutsvaka mwana ndiri ngavarege kuvapomera mhosva yekuti mwana ari kwavo sekunoi vakamuendesa kunomupereka ikoko. Maonero angu. According to statement, avo sekuru vari kuti mwana wavo ari kupomerwa kuti ari kwavo akajenga murodhi. Kureva kuti ava ndo vainda navo but vakanyeruka nemunhu. Saka kana vachida kuti kuri kuti vari kufungidzira kuti avo ndo vane mwana zveshuwa vanogona kunge avo vane mwana but vakavapomera sekunge vanhu zogwakakana avo vanoramba vachiramba kuti hatina mwana. All right. Awayuwisa zvakanaka makopi nyoni lina lava selihlala sihlala phansi lava lina lihambisa ngumntwana kibo but into eqakathekileyo ukuthi lincedisana ukudinga madoda wabula muntu lina lana umzukulweni limtshele nxa vele swalokuze selesisu seyindoda akuncedisi fuze kubuye vele kuhle kubhadalisana ngoba information yale ukuthi wayesengena umjagala kade lapha ikhona ama-message akho and ama-message akho nale nhlambe ukuthi noma ngawo lawo lingayibona madoda angikhulu ukuthi lingathaba lingaline lazalayo hayi akumakuhle ungabona indoda umuntu ikhuluma soyana fine yikuthi lalingekho umakumbe babekhona inhlambe lapha elokozene efonini leyo kayikhulume inzima uzakhalo wade lapho ngoyakonja ungakonjani ngokonja ngomfazi womuntu ngola uzakonja so uzakhalo lokuyamazi noma ekwazi ukuthi ungaphi but khathi siphela kakusacaca usacaca benifuna ukuthini lapho mina bengicela ukuthi ngizwe kini Nkosi ukuthi njengobana umntanami wendele konyoni abakonyoni umntanami sewoni babe befuze bengangidlali egumeni sizohlala isikitcheni yini bembize sebembiza njengalokho ukuthi sebembiza ukuthi umntanami sewonile senizokudla senilapha singazange sihlale isikitcheni isikitcheni yakwaphambaniseka but antu uyabona ukuthi kuhamba njani ungabona abantu abaningi babuye edale ngapha ngoba umsebenzi wabodombo handi uyabe sokuthulete idale lelikwanisa ukuxawulula umuntu ngokuphangisa than udombo so thina sesizama ukuxawulula umlando sowethu umlando ngowenu nina ngowenu umlando because lina yena lo mntwana be
anjini lo mntwana ukuthi wasegangile lo laba ngolaka sebehle babona ukuthi umuntu ogangele lo mntwana dale ngoba kule proof nama-message fika ngapha sesibona ama-message okuthi for sure sokugangiwe la angikholwa ukuthi kuyabe sokusabalulekile but lina manje khathesi now that you have the scope eyokuthi umntana nowona njani sokuqakathekile manje ukuthi lina khathesi libonisa labantu bakonyoni ngoba umntwana lona angavuka efile kusasa still abantu bakonyoni balomlando kini ngoba nalazi ukuthi ukhona ngale kibo noma kulesikhe but ngokutshetha sewufidlile ehlaya phaya athi lo malume bakhona yes bye nguwe baba yebo isibongwane namuntu zona ke lo labantwana ngeke wena mina ndifuna ule 4 hayi ufice mina ebedroom yakho mina ngikhiphile isiqoko ngilele embedeni wakho lo mfazi wakho kuyini ongakwenza ungakithi usiya kibo yini kubuya uyahlulwe sekusiya ngokuthi inhliziyo engiyabe ngilayo wena ngibuza wena ngiyalwa ngoba ngiyabe ngumfice hlala phansi siphele ungabisabo zapha Alright madoda next sesigqibile le seliyakhulumelana wena nyoni seliyakhulumela labo sebele bakho lidinga umuntu lo libe la lapha mhla 15 December la next Baba